Galabalita, lokal. Otro nga ginpainumdum ang Department of Social Welfare and Development at DSWD ang publiko nga diri basta-basta tumuod ha mga nakakarawat ng mga mensahe nga may kalabutan han mga programahan mao nga ahensya. Mao man ini han nagsasarang nga text message na nagsisiring nga nakarawatin 3,000 ka pesos pinaagihan cash assistance tikang haayuda para sa kapos ang kita program o ang tinatawag nga akap kapalyuhan paghahatagin mobile number. Pagklarohan DSWD, waray ini kamatuuran tungod usa ini nga programa han akap nga makakag-alataga para han mga individual nga kalakipan low income category tugad han mga nagtatrabaho o empleyado nga minimum wage earners. Otro naman nga ginaghat ang publiko nga kilatison ngan beripikahon anay adton mga nakakarawat nira nga mga mensahe ha mga official social media channels han Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Lumubo naman hinmaabot sa 67.68 milyones ka pesos nga kantidad han distroso durot han tulong nga weather system sa sektor han mga pag-uma mahuman ang pira ka semana nga pag-inuran hadda ko nga parte han aton nasud. Naka-epekto ini haton mga pakabuhi. Maabot nga 1,887 nga mga parag-uma nga dumistrosohan 472 metriko tonelada hin mga agricultural products. Tika nga kabugusan nga 3,692 ka hektarya han mga umahanan. Hinlalauman nga magbabagoan mao nga datos kadugangan han nagpapadayon nga validation nga ginihimo han mga field officer han Department of Agriculture kun DA. Nagpapabili naman nga pinakapiktado ang rice industry nga may ada 86% han kabugusan nga distroso tikang han tulong nga reyon kaupod na ang sinirangan ng Visayas. Waray na kinabuhi na makitaan nasa kuban iya balay ang usang senior citizen nga lalaki kakulop ha barangay Minuyho, San Juan, Southern Leyte. Ang biktima ginkilala kan alias Ana sa 67 anyos parag-uma nga residente han nasabi nga lugar. Ay impormasyon nga nakuha han Brigada News FM Tacloban kan Police Staff Sergeant Aljon Salva han San Juan PNP. Naniskubrihan ang patay nga lawas ang biktima. Aniya ka amyaw nga nabitay nala hapurtahanan iya panimalay gamit iton PC. Nagawa sa investigasyon nga posible depresyon ang nagduso ang biktima tungod may na ini ginaabat nga sakit ha iya lawas.